En alwasi dem go na initiativo na fesi voor dem feyanti. Dus we zoeken naar katibo na fesi voor feyanti. Ja, zo na fesi voor feyanti ude. Ja toch? Lazy, want if once mas a lobby and ochari koja like slave. Lazy? En alwasi dem go na initiativo na fesi voor dem feyanti. Drape misa commanderi da houru. En asakiri dem. You see? Dus kado tak au commandera ouro. En na ouro okiro wa ouro na de tranasi. You see? If uno hoor de wet fokado. Want ja so pe ude wa bif dai kombaka. In de kerki, if once vrouw egi de na fesa sani. E preiki, zonder tape ede. En gado no give one vrouw maakti voor preiki. Sa bau, ma mi sa trowe. Zie, dus gado tak de wet ma opbouw, maar en sa trowe. Lazy? En dem sa kari dem taki. Da kaba pisi voor ogridu. Van gado karding? Da kabra pisi voor ogridu. Dus de wet man na akaba pisif ogridu. Lazy? Nanga da people pisi kado be hati brong na dem tapu futego. I fu alanga? Futego. Dus sagado taki ate e brong tap den fu? Tego. Futego. Shalom, shalom, mina Obaja, you know, Sherida, you know, Martin, okay, you know? Okay, give me one verse 32. Okay, we leer uno tak a Bible na uno bigis pabu. Okay, mi brada, a Bible na yubuku. Okay, lazy? Da boeku voor Johannes hoofdstuk 8 en vers 32. En sa sabi da waarheid. En da waarheid sa meki kom free. Isi kado tak wasap a waarheid en a waarheid o mek kom free. Wasap suma na uno en wasap fu saide meki ala de tranasi e wurak tap uno. Isap fu saide? Jim Deuteronomium 7 en vers 6. Si usap fu saide mek de tranasi no lop uno. Okay? Une ak taigi no asma fu ko fet nanga no asma. Ma sap fu saide mek uno ma apprendre recht, mek altijd de mai persu, mek altijd de mai kof uno. Lazy? Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Because you don't want Santa people give masra you gado. Because san? Because you don't want Santa people give masra you gado. Masra you gado ben verkiezen you. Like you want space through to volku die hem schreef. Isi kado verkiezen you like want space through to volk die hem schreef. Isi adete? Voor alle volku disi de na tapu grond tapu. Isi moro like ala volku, moro like de Hindustani, de Snake, ala ni unu bem da loktu. Maar voor zij de mek die de uda gromisa. Isa voor zij de in Deuteronomium 28 en vers 15. Kom sorry voor zij de mek die de uda grom. Oké? Lees Deuteronomium 28 vers 15. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 15. Maar als het pas zo dat hij even you no arki naar de stem voor matra yugado. Voor si en doe alle hem commanderi. Nanga hem wet. Dit is mijn commanderi you today. Dan alle den vloeken sa kom naar je tapu. Si if you no do the work, if you no do the work, if you no do the work, dan alle de vloeken op jou tapu. Kogi wan wet sagado tapu nonderi. Give me. Dat boek voor Job 1 en vers 4. En de manpicking voor hem behori fesa na ini dem oso. De man chief Job behor fesa na in de oso. Okay, fesa. Lazy? Everyone dat voor hem deed. Everyone tap and day. Sana day fe. En voor jaar day. Ja toch? Okay, lazy? En de mensen carry dem 3 sisa voorkom yang en drinken naar dem. Je ziet day voor jaar is hij je kan dus maar vijf kom. Kunyan drinken naar jou. Ja toch? Okay, lazy? Vers 5. En aben de so dat die de dem day die dem ben kan hori dem fesa ben kaba dan Job ben seni carry dem voor make dem kom Santa. You see, dus tegen het behoor de feest dat Job bezit kaarde voor make de Santa want sang en obe want sang sa Job bedu. Job no be hore voor jaar day. Kado e pot ala day. If you pot you day na feest tak na you voor jaar day. Na wan sondu na kado op ala day. Kado pot one day di uno sa make Santa. Enough that is sa kado make Santa. Ole ik adete. Ja. Lazy? En aben oppo frukuma manteng. En aben make from ofrandi voor dat numero voor dem alamala. Isi abe make ofrandi. Osina offer maar die une offer moro. Uno ma or fesa ano unusani. A day sa kado make Santa ko arke give exodus. Ulu kuso day kado make Santa.
Verjaardag kaliba sandat vissa. Ano uno sande da pemi berada. Bina ko focus tap de sandat. O focus kado wet. Okay? Lazy. Dat boeken voor Exodus, hoofdstuk 20 en vers 8. Memre dat Sabbatday. Yere sagado taki membre asabate, membre asabate, membre asabate. Lazy. Voor hori hem Santa. Hori hem Santa, asabate, dat gado kot Santa. Ano verjaardag missa. Ano verjaardag ni berada, ano verjaardag ni bigwa. Lazy. You sa uroko 60 day langa en doe alla je uroko. Usa uroko 60 day langa en du ala yu uroko. Lazy. Maar die voor 7 day, que dat Sabbat voor Masra, you gado. Yugado, asabat, yugado, yugado, yugado. Ang agado alasma. Isi, agado sa mekiman na ngagronta po ang agado ki alasma na agado ki suma de Israelita. De karisra blakama ingi. Ingi batikan slav, de may karu maron. Maron batikan sang, wek palo ko fei. Wano meti, dano karu Israel. Isi, gimro me, yawasan, lazy. Dat boeken voor Amos, hoofdstuk 3 en vers 1. Jere, dat woord toe, dus die Masra bentaki against die o Israëliet suma. Yere, anti award to the gado enak against you, okay? At the 12 family, unu na Israel. Lazy? Against die heri familie, disi mi benchari, komopo, voor dat kondre voor Egypti. Gado becha unu mot of Egypt. You, me, ala unu jazo. Lazy? En mi bentaki, unu wawang, mi ben sabi, voor alle den volku, voor grondtapu. Yere sa gado taki, unu wang gado sabi fu ala de folk. Unu mbriti mi brada, unu wang gado sabi. Lazy? Unu wawang, mi ben sabi, voor alle den volku, voor grondtapu. Voor dat ene, misa strafu, voor alle unsondu. Gado straf unu fu ala unsondu. Fu duwe horu verjaardag, we broka sabat day. Isi, usap sana sondu bado. Usap sana sondu. Olkan sa Bible, isap sana sondu mi brada. Isap sana sondu bigiwa. Sana sondu mi aksi bigiwa. De sansa we do forget. Ko lazy ki uit de Bible mister. Ko aka bigiwa. Let me aksi bigiwa. Sana sondu 5 minutes bigiwa. Arke even lukuja. Let me aksi. Kono bigiwa. Ya bigiwa moro kon. Yeshi kari brada me kama ko arki. Amoro musa sama ka arki dide. Lukui brada kari u. Ko mi brada. Lazy? Dat boeken voor 1 Johannes, hoofdstuk 3 en vers 4. Dat suma, dit is de sondu doro, broko da wet toe. Because sondu, broko da wet. Yere sagado taki? Sondu, broko da wet. De sondu na teye broko, gado? Wet. A wet fugado. Okay? Dat na sondu. You see? Sa do baka, wabib dry ko de wet fugado. Give me, abekba? Okay, give me Amos 9 vers 4. Amos 9 vers 4. Kom sorry was aan het mis. A boeken voor Amos, hoofdstuk 9 en vers 4. En alwasi dem go na inikatibo, na fesi voor dem feyanti. Dus wintu ko na katibo na fesi voor feyanti. Ja so na fesi voor feyanti ude. Ja toch, lazy want if was mas a lobby an ochari ko jalek slav. Lazy? En alwasi dem go na inikatibo, na fesi voor dem feyanti. Drape misa komanderi da horu. En asakiri dem. Dus gado tak au komandera ouro. En na ouro okiru, wa ouro na de tranasi. Isi, if kuno horde wet fugado. Want jaso pe ude wabi try kombaka gado. Okay, lazy? En misa pati mi ai na dem tapu voor ogri. Gado pote ai au tapu ogri. Daarom uno ma upfront director. De mij pot drugs in de ghetto uno. Soso ogri mi do. Boy ekirip ching pa ma ekirip ala sot sanepsa. Isi, omdat gado tak au pote ai au tapu fusang fu ogri. Omdat uno wan try kombaka voor de wet fugado. Ko aksisa op pasale mo bebe. Adete? Lazy? En nofu boom. En nofu boom. Ko arkisa op pasale mo bebe gigi uno. 6 ten voor a Dave Tide. Gim 1 koningen. Sasaman? 1 koningen. 46 of 6. Ko arkisa op pa begi gino. Salomo na amoro ways kono. Ja toch? O arkisa Salomo let op pa begi gi uno. Oké? O lees uit de Bijbel. Lazy? Dat boeken voor 1 Koningen, hoofdstuk 8 en vers 46. If you them do sondu against you. You see, Salomo we begi gi uno tak. If you do sondu, me do sondu, you do sondu, you do sondu. De barra uno do sondu. If you do sondu, want alasma do sondu. Lazy? Because no one suma de disi no do sondu. En you kisi hati bong na dem tapu. Dus dan, kede mai leru tak gado atine bro. Of gado ne kirisma. Sade do de lei.
Want gado e kiri, gado e libi. Oké, lazy? Bueno, lazy? En you kisi hati brown na dem tapu. En gado kies ati brown tapu de 12 stammen. You, amanat you, nangami. Lazy? En you give them abra na dem feyanti. En you give them abra na dem feyanti. Gado tak au fu abra na un feyanti. Ja toch? Suma na un feyanti de tranasi sa de zandis danga unu. Lazy? So dati dem sa chari dem gowe leki slafu. Faudu konda. Nanga wagi. Situiti. Sade macharu konda. Lek slav. Oké, lazy? Nada kondre fu dem feyanti. Jaso ano un kondre. Israel na un kondre. Oké? Na a kondre fu feyanti. Na de macharu konda. Lazy? E fu ade farawe, e fu de crossbay. Dem ade farawe of crossbay. Want de mapanya ala si krontapo. De mapanya potwa sranang Jamaica, Guyana, ala de presi lonto. Ala presi krontapo. Lazy? Vers 47. Toku e fu dem praxeri na inida kondre. Pedem benko leki slafu. En dem kenki dem praxeri. En dem begi na you na inida kondre. Fu dem suma disi benchari dem gowe leki slafu. Oké, moeder. We zorgen maar sa dubata fu kwa gado. Tak upa be begi ki unu tak e fu go in katibo. Tok gado mus arku begi. Lazy? En dem sataki. We ben to Sondu. We be broko gado wet. Mi nanga you. Lazy? And we ben to Ogri. And we ben to Takrudu. En so, dem try kompaka na you, nanga dem heri hati, nanga dem heri sili, na inida konde fu dem feyanti, disi benchari dem gowe leki slafu, en dem sa begi na you, nanga dem fesi, na da kondre disi you, give them, na dem tata fu dem. Na Jerusalem, lazy? Na da foto disi you be verkiezen, en na da also disi mi ben bauki you. You see, also a president verkiezen na Jerusalem. Oké, no. Nee, kan verder. Dan jere den begi na den jeme na ini hemel. Dan kado mus jere. Ja toch? En no kado jere. No mi brada. Wo aksi ni sawasan. Te begi. Isa form begi. Ko lu kwansan ifo fakado tak omos begi. Ba first disi kona in Corinthians a order. In Corinthians 11. Ko arki wasan ifo moeder. Dus moeder, teo begi of teo lisa Bijbel. Sa im do fos lisa Bijbel. Fosi mi no be sabi. Yusuf no sabi do. Moeder no sabi do. Ja? Oké, ko lees ki moeder. Sa do teo lees a Bijbel. Ja toch? Teo lees a Bijbel. Sa do. Faf moeder. Oké, we lees ki de safunu. Dan ga de maf unu. Taki teo lees a Bijbel nanga teo begi. Sa gado tak do. Fos ibigi leesi of fos ibigi begi. Oké, leesi? Dat boek over 1 Corinthians hoofdstuk 11 en vers 3. Mabi wani fu sabi dati da hede voor every mansuma de Christus. Dus a hede voor unu maningre na Christus. Lazy. En da hede voor da oma de da man. En a hede voor a man, voor a vrouw, na wan man en masra. Toch? Lazy. En da hede voor Christus de gado. Dus a hede voor Christus da gado. Dus gado, Christus, a man, de vrouw. Dat na orde sa set. Oké? O lees go moro fara. Lazy? Ibri mansuma disi begi. En voor taki profeti taki. En tapu hem hede. Agi shem na hem hede. Dus unu manengre. If we lees a Bijbel. Of we go begi gado. Dan tapu hede. We gi shem na u hede. Na Christus. Lazy? Maar ibri oman. Disi begi en voor taki profeti taki. Zonder voor tapu hem hede. Gi shem na hem hede. Dus no. If moeder. If you lees a Bijbel. Zonder itap you hede. Sa Christus taki lazy? Maar ibri oma disi begi en voor taki profeti taki. Zonder voor tapu hem hede. Gi shem na hem hede. Daarom mek in de kerkie. If was vrouw. Ik de na fesa sani. E preiki. Zonder tape hede. En God no give one vrouw maakti voor preiki. Dus if I tap ede, te you da also te you begi missa. Tap you ede, fos you begi, fos you begi lees you Bijbel. Dat kado taki, do sa kado taki. Ja toch mi brada, if you vrouw lees also a Bijbel, you vrouw lees. Dan tak as geschreven in Corinthians 11, vers 3, tak im tap you ede. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom.
voor je lezen. Oké, lees Kodoro. Vers 6. Bikasi efu da uma no tapu hem hede, meki dem krabu hem hede wiri puru. Zie, make de krabbe en de wiri poro. Nou, neem 1 Timotheus. 1 Timotheus 2, vers denk, vanaf 22 of 23. Zie, Paulo quadrasan et if gado giwa umasma, pasitak ama preiti, peswa pogem. Paulo watu arkikado. Lees 1 Timotheus 2. Ja. Vers. Vers 13. Oké. The book of 1 Timotheus 2 en vers 13. Bikasi kado be meki 12. vers 12. Vers 12. Maar mi no ki passi fu wan oma fu de wan leri man. Zie, gado tak anoki passi na wan vrouw voor de waleri man. Lees Efo fu trom passi abrada mansuma. fu trompasi abrada mansuma. Anoma. Lees Ma fu tantiri. Fusan. Ma fu tantiri. Bikasi kado be meki Adam fossi. En dan Eva. Die is dat gado be mek unu maning refosi. Ja dan missa a vrouw moto uitzang uit een man. Dus iedereen ding, de wet mij leren dat janga ma fi gelijk 50-50. Ano trumi man, respect you man, lobby man, sakai seref ondrui man. Ano dat one taki ama fi moest tekile kwa slaaf. Nee, am lobby le fa lobby egis king. Oké missa, dus draai kom baka kado. Lees Vers 14. En die dibri no ben kori Adam, maar aben kori da uma. Isi, die dibri be kor a vrouw, ano be kor Adam. Maar die de unu na de sak, unu mek dibri kor umoro. Want if dibri ko kori tak yanga ma fi de gelijk, da sem sam sangay. Want dibri kori. Isi, dibri ano awayeye, man nou libis ma sada gron tapu. Na de wet man. Gado ki agron tapu abra in suma, ina anu fu suma. In suma ab e control agron tapu no. Na dibri ma suma ne. Give me op 9 vers 24. Ja, dat Paulo kusuma gadoga grond tapu no me brother. Suma I control grond tapu. Suma op economy, suma I set alazani. A sorda ti base, suma abe. Lees Dat boek voor Job, hoofdstuk 9 en vers 24. Den bengi krontapu abra na inida anu voor dem takrusuma. Je ziet de gikron tapu abra na ina anu voor de takrusma. Suma na de takrusma, de man de leru tak wan vrouw na wan vrouw mag trouw. Tuma mag trouw. Na de standaard de mai leru unu. Ja toch suma I leru de bakra. Jere sa kato taki? Atapu dem fesi voor de krutoman voor hem. Zie, dus nou, we kiezen bakatak uno mag do de standaard. Zie, go look dim Maleachi 1 vers 4. Arki sa kato tak. Maleachi 1 en vers 4. O lees gi dem maf uno. Dus moeder let. Ja, moeder kakoy na koru zo. Moeder kakoy na koru zo. Lees je? Dat boek van Malachi 1 en vers 4. Die Edom sataki. Wie de pina. Edom na Esau awetman. Lees je? Wie de pina. Marisa. Kom baka en bouw na woestijn presi baka. So masra voor dem legere de taki. Dem sa bouw. Maar mi sa trowe. Zie, dus gado tak de wet ma opbouw, maar en sa trowe. Lees je? En dem sa kari dem taki. Da kaba pisi voor ogridu. Van gado karding? Da kabra pisi voor ogridu. Dus de wet man na akaba pisif ogridu. Lees je? Nanga da people. Pisi kado. Be ati brown na dem tapu futego. I fu alanga? Futego. Dus sagado taki ate e brong tap defu. Tego. Futego. De wet man ano gado missa. Christus na wan blaka man. Isi wan de mai legi unu. Sumai den kaka wet man. Sumai den ke legu. Kim Deuteronomium 33 vers 29. Koluku suma e legi nu. Want suma de ma leru tak na man disi. Ala kers de mai gwe. Moeder mo een simpel voorbeeld. Kers. Ade ina Bijbel tak. Ade ina Bijbel tak uno mag 4 kers. Kers na Satan. Kers aan uno. Zie? Kers aan ons gado. 33 vers 29. Nou, je moet breed je zijn. Awet ma disi verkracht e egim ma. Dat na sama jadu. Sisa. De mai legi uno. Kom lezen. Lezen. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 33 en vers 29. Je moet zo breed, oh Israël. You na Israël. Israël. Gado tak you breed. Lezen. Suma de leki you. Suma de lek you. No ans man no mooi lek uno.
Ja toch? Black is beautiful. You see? Una moro moi people sa gado meki. Lezen? People, this is Masra de Forlusu. Unu gado for lusu. Unu na gado people. Lazy? This is the das help for you yepi. Gado na askeld voor unu yepi. Lazy? And this is the da horo for you granny. Dus gado ne na uruf unu. Ja toch missa? Gado na e umdini. Lazy? And them safeni, you fayanti, the leimangi you. De man die taigu tak Christus na wa wetman na yu feyanti. Gado tak sang arki sa gado taki. Them safeni, you fayanti, the leimangi you. De sa feni yu feyanti de lei mangi yu. De mai lei tak Christus na wa wetman. Christus na wa black man. Like you. Ja toch? Melei? A Bible tak so. Christus na wa black man do fen yu feyanti en lei. Suma na u feyanti. Kim Deuteronomium 28. Ko luku suma na u feyanti moeder. Moeder op een flyer. Moeder op een flyer. Suma op een flyer. Moeder op een flyer. Lazy? Boeken voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 48. We dan, you sadini, you feyanti. Moeder, gado taki you sadini you feyanti. De wan say legu tak Christus na wa wetman. Gado tak yo dini de. Want te every tak Christus na wa wetman. Da je go na kerki, da je go pot die ams, je go pot money. Ja toch mi brada? Je go pot money. Da wetman die stak ena Jesus. Lazy? We dan, you sadini, you feyanti. This is Masra saseni against you. This is masra gado sref sende against unu. Okay, lazy? Na ini angritem. Na ini angry ten. To wan nya bongo bae. To wan a lazy. Pewe go? Wenkri, suma de wenkri. Okay, gado tak yo abe fa no do yo gwai feyanti. Ano dat wan tak go feti moeder, ma sap tak na u feyanti. Lazy? Nanga drei watra. Nanga drie watra, to wa watra pewe bae. Wenkri, SWM ano unu abe. Ja toch, na de trafolo. Me lei, lazy? Na ini sososking. Na ini sosos kin to wan crossi pewe bae. Wenkri, ano unu abe. U apa flyer ki moeder? Na enape, wenkri we bae crossi to me brada. Gado tak wo gwau feyanti. Lazy? En na mankeri voor alasani. En na mankeri alasani skoro datra suma umgo, de pangina suma. Naf de trana lazy. En asa poti wan isri wakosani lontu you neki. Ife yanti, suma do asandis na unu. Suma do asanja anga unu. Na wasma sa lobu. Na wasma sa lobu mi brada. Suma gado takwe. Lazy. En asa poti wan isri wakosani lontu you neki. Ife yanti opotwa isri urokosani lontu you neki. You fe yanti. Isa fusaide, amda you na Israel. The man wan meku sabi tak unu na Israel. Lazy. De leki abesa figi you puru. Delek a figi you puru wan tide de we karus ref chuka sa maka kwinti aluku. Okay, mister. One number de tapeng. Blessed day. Bell, mister. Okay? Okay, so just argue. Mi brother. Okay? Blessed day, mi brother. Okay? One number de tapeng. Bell, no te ken savia. One Bible also. Lazy Bible and to kasumana you. Okay? You na Israel. Okay, mi brother? All praises. Okay? Kogo bakana. Lazy, kogo na Deuteronomy. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation